iya iki putune Gespi iki sing pakaian ireng iki Jireng kencana Brahma Sakti putih kan dadi waraka kairing dening Nyayambar Watambar Sari para satra kang bagus-bagus lencana nang pagelaran Getar Semedaya
kabut nyambar sari kalang kabut jane yo as yo ayo nyambar wati ambar sari kalang kabut jane yo awas ya awas yo oh yo yo awas ya iki putune GSP iya iya Blesir yo
Iya, as. Oh, ah, oh, eh. Oh, 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 oh. Iya. Ayo Mas Renggo, moga Mas Renggo. Ayo Ron, moga Ron. Ada. Oh, ini Mas Pandi ya. Ya Pandi. Matur suwun rawuhipun Mas Pandi. Iya. Yo. Oh, oh, oh. Iya. Awas. Oh, Leus putih. Ya, 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 ya. Oh, oh. Hai, Ya, ya, ya. Iya, oh. Dari hutan Nusantara, Nusantara, inilah surga di dunia. Nusantara, Nusantara, inilah surga di dunia.
Di tengah-tengah hutan di bawah langit biru tenda terbentang di puncak kayu. Api menjilat-jilat menerangi alam raya bawakan hari dalam impian. Dengarlah dengar sayup-sayup berbentu dan macam malam. Jauhlah dari jambon menurut kata hati bahwa kita kaki itu penting. Waktu terang bulan udara bersinar terang, teranglah sekali di kota Latu Suntanen. Duduk malam lama datang karena campur sari, karena campur sari di budaya itu namanya. Mari 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 kita lihat acaranya. Kami goyang-goyang sorak-sorak dan bersorak. Kami budaya pancen oke, kami budaya pancen oke, si budaya pancen oke, si budaya pancen oke. Ayo joget rame-rame. Dul awas kerubuhan lo Dul. Awas kerubuhan wit. Yo, 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 oh. Para rogo kaleng kabeh ya nih. Yo. Wis anu